Management Corporation, we had issued a tender जे कितें ओल्ड वेस्ट आहा सगळे म्युनिसिपॅलिटी कडेन RDF will be treated on site and RDF will be taken to the cement factories. अशें म्हणून आमी around 10 locations in Goa टेंडर काडलेलो. ते आमी टेंडर ओपनूय करून आतां वर्क ऑर्डरी सगळ्यांक दिवपाचे आहा. जे तेणी परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवपाक जाय ती तांकां ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपाक लायल्या. And the first work what we want to start is at Sonsodo, because that is the biggest waste over there. The old legacy waste जो आहा थिंगा सगळ्यान सुबेज आहा. And we will go first to Mormugaon Municipal Council. आमची टीम आख्खी वयतली and then we will take an inspection over there. We will mobilize the machinery and start work. थिंगा वेगवेगळे थोडे इश्यूज आहा. सम ग्राम सभा है राया जी ग्राम सभानी मिटींग जाल्ली तेणी सांगलेलें आमचे वाटेन दवरपाक पासून आमी दिवचे ना म्हणून. मीन्स द लँड एक्वायर्ड बाय म्युनिसिपॅलिटी. सो म्युनिसिपॅलिटी हॅज टू मेक अरेंजमेंट ऑफ लँड फॉर अस. वी वील स्टार्ट वर्क फर्स्ट, बट इफ दे वॉन्ट वर्क टू बी डन फास्टर एट अ फास्टर स्पीड and more machines to be put over there, then we have to get land to keep the RDF one side and keep the treated waste at one side. So For total Sonsodo waste Sonsodo म्हणून आमची एक्झॅक्ट क्वांटिटी 2.35 आता ती वाढली आमी क्वांटिटी. एक्झॅक्ट क्वांटिटी वॉट एवर वी दिस थिंग इट विल बी द कॉस्ट विल बी ऑन दॅट. तेजे टोटल माझे स्पान 120-130 crores. Not only there, entire Goa. But the main cost is that of the Sonsodo. Yeah, around so you could have put another plant with that. The adlo waste कितें करप तो? We cannot see. There are directions from National Green Tribunal and GW Waste Management Rules 2006. You cannot take that waste and dump it somewhere. It is you are going to degrade the environment. Ground water will get polluted. It must have already, no? No, आता सद्याक थिंगासर जाल्लेत आहा ते. थिंगासर हॉस्पिटल वेस्ट कितलो आहा तो पळयात तुमी. हॉस्पिटल ऑल्सो इज डंपिंग वेस्ट ओवर देर. यू विल गेट ग्रीन बॅग्स ओवर देर, सच बिग वन्स. सो म्हयन्याची बॅगां तितून हांव गेल्लो तेन्ना ती जेन्ना JCB घेवन काडटाले दॅट थिंग वॉज ओपनिंग एंड ऑल दॅट लिक्वीड वॉज फॉलिंग आउट विथ सम पार्ट्स ऑफ ह्युमन बॉडी ऑल्सो आहा थिंगा पडलेले. कोणाचे आर्म एम्प्यूट केला, कोणाचे पाय एम्प्यूट केले. But that is because the hospital doesn't have the incinerator. There is no incinerator. No, we are putting up all these things. Facilities are coming up. No. Once it is treated, we will do a landfill site. I think the MLA of Fatorda and MLA of Margao will help us, assist us to identify places which are government places. Landfill So the sites. municipality has to support us. Important is what? Important is that. When we set up a plant in Kalangut Plateau, Saligaon, Kandoli Panchayat supported us, Kalangut Panchayat supported us, Arpora Nagwa, Parra, even Saligaon Panchayat supported us, because there was a dump. Here also it is the same thing, it's a dump. So to finally dump, after treatment only the plant will come. आमचो same dump treat केला आणि plant येयला. So people have to cooperate. So, agitation of करचे ना. So what will be the cost for this project, this Sonsodo thing? सी द प्लांट जो तर घालता जाल्यार 100 crore भितर धाकटो प्लांट येतलो थिंगा. 100 crores it will cost to put up a plant which is around 50 tons a day wet waste, which is enough for that area. If they are talking only about Fatorda, Margao and part of Naveli and part of Kurtori, so तो 100 कोटी भितर जातलो प्लांट. बट सद्याक ट्रिटमेंटाचो जो कॉस्ट आहा तो भरपूर आहा. आदलो वेस्ट काडून व्हरपाक 2 वर्सां लागतली ताका, पूण आमी एक वर्स 2-3 म्हयन्यांनी कंप्लीट करूंक शकता. हें कोऑपरेशन seeking cooperation from MMC, both the MLAs including Reginald Lawrence of Kurtori, including Luizine Falero of Naveli, हे सगळे आदले लिडर आहले थिंगा. तेंच्यांनी प्लांट बांदूंक ना. आतां तेणी कोऑपरेट करचें ट्रीट करपाक आनी प्लांट बांदपाक. टोटल आमचो टेंडर जो आहा मोर दॅन 100 crores आहा तो टेंडर. सो थिंगासर जितको वेस्ट ट्रीट जाता तेजेर ते बील जातले. बील डिपेंड्स ऑन एवरी टन. जितके टन्स ते ट्रीट करतले तितले टन्साचे ते बील दितले. कॉन्ट्रॅक्टर वील गिव दॅट बील. वी वील एसेस द दिस थिंग. 2.35 lakh cubic meteraचो वेस्ट आहा थिंगा.